Välkommen till Norwegians Republik. Saab olema 1 tund ja 5 minutit. Ilm Tallinnas pool tundi tagasi oli kena ja sooja oli 2 kraadi. Tänan ja soovin teile meeldivat lendu. Good morning, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. My name is Hannes Perens and on our right side is pilot Helen Reinhold. And today in cabin Epp and Merike. On behalf of our crew, we welcome on board. Järgnevalt demonstreerime teile kollase päästevesti kasutamist.
härrad, meie lennuk maandus Tallinnas Lennart Meri nimelisel lennuväljal. Kohalik aeg on 11:32. Me palume teil jääda oma kohtadele, hoida vahekäigud ja avariiväljapääsud vabad ning mitte avada oma turvavööd enne, kuni märk kittage rihmad on kustunud. Palun ärge unustage oma isiklikke asju istmetaskusse. Reisijad, kes vahetult enne lennukisse tulekut andsid ära oma käsi pagasi, palun võtke see lennuki juurest ise kaasa. Lennuki kapteni meeskond tänavad teile lendasid Estonian Airiga. Me soovime teile head päeva. Ladies and gentlemen, welcome to Tallinn Lennart Meri Airport. Welcome to European Capital of Culture in 2011. Local time is 11:35. Please remain seated with safety belts fastened and keep the island emergency exit free from baggage until the fasten safety belt sign has been turned off. Please make sure you have not forgotten any personal belongings. The captain and crew thank you for flying with Estonian Air and we wish you a nice stay in Estonia. Passengers who have left their bags at the aircraft side at the departure station, please pick them up outside the aircraft.